ntege izuba. Aha turi ku kibuga mpuzamahanga cya Julius Nyerere ni Dar es Salaam mu mujyi wa Dar es Salaam, aho ikipe ya APR Football Club imaze kugera muri kano kanya ije gukina imikino ya CECAFA Kagame Cup igomba kubera muri no mujyi wa Dar es Salaam kuva ku itariki ya 2 kugeza ku itariki ya 15. Ni imikino igiye kongera gukinwa. APR FC yari hano n'ubundi mwaka ushize, murabyibuka ko twari twageze ku mukino wa nyuma ubwo icyo gihe ikipe ya APR yari yatsindiwe kuri penalty n'ikipe ya Red Arrows yo mu gihugu cya Zambia. Kuri ubu ngubu rero intego ni izindi, ni ikipe yazanye morali nyinshi, ni ikipe yazanye abakinnyi bagera kuri 22, hatarimo abakinnyi bagiye mu ikipe y'igihugu twagiye tubagarukiraho, harimo abagiye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda, Ishimwe Pierre ntabwo yaje, harimo bamyugariro akaba afite Nombolenga niyo mugabo Claude capitaine ndetse na Nduwayo Alexis, hakaba ndetse n'umukinnyi mu gishaje Ribera abo ngo bagiye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda, hari babiri bagiye mu ikipe y'igihugu ya Uganda tutazanye, Sekiganda Ronald ndetse na Dennis Omedi, mu gihe Mamadou Siwe yahamagawe mu ikipe y'igihugu ya Mauritania. Abandi bakinnyi bose barahari, bongeyeho n'abakinnyi batatu bavuye mu ikipe y'Intare kugira ngo baze kuzuza urutonde b'abakinnyi 22, bose bameze neza, n'umutoza ameze neza na staff yose ikaba yiteguye kwitwa neza mu mikino ya CECAFA Kagame Cup. APR FC rero ikaba iri buze kuva hangaha yerekeza aho bita Magomeni, ni hotel yitwa Royal Village, ni hotel n'ubundi ikipe ya APR Football Club yabagamo umwaka ushize mu mikino ya CECAFA Kagame Cup, ikaba yongeye kwasubira, ikaba izatangira gukina kuwa kabiri, hazaba ari ku isaha 11 za Kigali cyangwa se za 12 za hano mu gihugu cya Tanzania, ubwo izabihura n'ikipe ya Bumamuru yo mu gihugu cy'u Burundi nayo yamaze kugera hano i Dar es Salaam. Hari n'ikipe tuzakina akaba ari ikipe ya KMC, akaba ikipe yarongeyemo muri CECAFA bwa nyuma. Twe twabwiye ko ikipe ubundi ya APR yatombe ni ikipe ya NEC yo mu gihugu cya Uganda, ariko ku munota wa nyuma birangiye itabonetse, bivuze ko yaje gusimurwa na KMC. Iyi KMC akaba tuzasoreza mu mikino y'amatsinda mbere yo gukina nayo kuwa gatanu w'icyumweru gitaha. Ikipe ya APR FC izabanza ihure n'ikipe ya Mulandege yo muri Zanzibar. Ni ikipe rero abakinnyi bose bameze neza, umutoza akaba yaratangaje ko ikintu kibazanye hano mu mujyi wa Dar es Salaam no gutwara igikombe. Hari amakipe n'ibyo akomeye ari za El Hilal zirahari, hari amakipe nka Kenya Police, hari amakipe hano mu gihugu cya Tanzania nka Singida cyo kimwe na KMC mu izina rya APR, ariko muri rusange ni APR ishaka igikombe, dore ko imibare iroroshye. Ni amatsinda 3 yakozwe, buri kipe ya mbere muri buri tsinda izajya ihita ibonetse yo gukina imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza, wongeyeho n'ikipe yabaye ya kabiri nziza kurusha izindi zose mu matsinda uko ari 3, ubwo nayo ikazaba ikina kimwe cya kabiri. Itsinda rya kabiri APR irimo ikipe ya mbere izaba yabaye ya mbere muri iryo tsinda, izaba ni yabaye ya kabiri. Mu itsinda rya gatatu ririmo amakipe nka za El Hilal yo muri Sudani, mu gihe ikipe izaba yabaye ya mbere mu itsinda rya mbere ariyo ririmo amakipe nka za Singida Black Star ya hano muri Tanzania, izahura n'ikipe yabaye ya kabiri nziza mu matsinda yose. Ubwo niko bihagaze mu mikino ya CECAFA Kagame Cup, aho umukino wa nyuma nyine uzakinwa ku itariki ya 15 nta gihindutse APR FC izaba irimo. Ubwo hasigaye rero abakunzi bacu tuzakomeza kubakurikiranira ino mikino yose, turi kumwe n'abaterankunga batandukanye twagiye tubabwira. Turi kumwe nka Moap murayiza, abantu bamaze kubimenyera, ikaba ifite ibinyobwa bigezweho na wazembaza mu kanya haridi niba se hano muri Tanzania turaza kubona akanyobwa ka Moap n'ubwo ari utwo twitwaje hano mu gikapo, murabizi bajyana amafuta meza ameze neza cyane. Turi kumwe kandi na niduka rya mbere mu bintu bijyanye n'imyenda, murabibona, ikaba yitwa Hopeline Sports, ikaba ari rimwe mu maduka meza cyane, ikaba ari iduka ryambika abasportifu bose ibikoresho bya siporo, imipira yo gukina, imyenda byose ubisanga muri Hopeline Sports. Nabo tukaza kuba turi kumwe hano muri no mikino ya CECAFA yose. Ntago aribo gusa kuko turi kumwe kandi na Ikaze House, ni inzu hariya muribona Kisimenti, inzu nini cyane, abantu bashaka gukodesha, bashaka za office, bashaka aho gukorera, bashaka aho gucururiza, na handi mwajya uretse muri Ikaze House. Ariko ntabwo twabura kukubwira kandi ko abandi bagabo, abantu b'ingenzi turi kumwe cyane, aba bitwa Resilience Professionals, abangaba bakaba gukorera ibikoresho byo mu nzu, ariko bijyanye ibitanda byo kuryamamo, intebe zo mu nzu, byose babihari urabisanga muri Resilience, ikaba nayiherereye hari Sonatube. Niba ushaka ibikoresho byiza bigezweho byose biri hariya hamwe na Resilience ni Sonatube. Icyo twakubwira rero tuzaturi kumwe nawe muri mikino yose ya CECAFA, imikino yose kuzaba imeze, ama interview ndetse na za documentaire zose uzikurikirana ku mbuga zacu nkoranyambaga zose, ndetse no kuri no page yacu ya YouTube channel. Naho ubundi twebwe murabizi ko turi intare, turi nkora mutima za APR, turi inkotanyi za APR, turi n'intare ziyobowe n'intare.